Tante Rangsi Kaliang long rat atau makan sela lamar jam selang rat kumpalang kadu wi panta nilihin pen nili tonyoy kiling rangki klaim mo nilihin pen kadom pajer lo kadom ini nili long edo lage akehai Rensing Bey alang li pangai kadu wi da chini no alang li ke ex EM mate CM in charge deng long tar bangla ini tante ini tum ketensi tinggi kethan along wang igna jadi ketensi alam mangka dui bang ke nang 2022 ni kan hot Assam government tu mapan power nang increase mate power nai ci pudun nai ci job dun karena lo autonomous council lo nai ci job dun pat nang cash dilo also cash pinning 2024 kedam tang tarik petroksi yang ni man kedo Guwahati High Court pen lamrai nang sila kalau so lamrai teng pen lang nam lu pulote nang li kwan ning arong lo la pen koson ti nang li kya ti nang ko la so lam ti rat pan Karong. Ahong lo nili Guwahati High Court long mage PIL bang pidam det lo. PIL long pidam det pen non lamrai na ali abang ke king instan pemilu ko bang kalina keklen nang ilang tolan. Sita ungkung isi abang ke mana non bang isi ni nang sam puna ko ya dim bang lalo je nili PIL ki pia join pen. State government tumbang non pulo je nang tum aphan nang kitang a subject analong bangke nitum putot nang ki putum delo la so bangke state government to is kutlong isi pipi detlo ampen muke wangi apor ang sitan nang ki putum delo po bangke ra to udat la si la so nam ki ponang ko bangke la helo je nilikai ta pu mane ASDC KSA NCL Students Federation la pen Dimas Students Union las haya song pen Assam government agreement citok 1995 adikan April tarik isi ya. 8 tarik krihini la so ciklo thot basi tarik krihini April tarik krihini ya Assam Legislative Assembly long isi unanimous isi resolution do. La so resolution do dek penafi la so ningkana masih aku 1995 adikan masih Indian Constitution bangta isi amendment pedul 6 dulu part ba. Lasi laso a 6 dulu part along so amendment ke bang pena join isi hala state list concurrent list lapen ake thina union list 7 sidul long lake thoma list long pen infancy 6 sidul long paragraph 3 long palu choklo aron kasalam unaja kongban council kan pidat lasi laso constitution amendment dotet penafi Assam government pen office memorandum pe klang laso office memorandum ka pe klang pen aja ini ke jakong ko an si kedoma orang ko an si kedoma council long laso hormu bang si nang sitame theklong lo laso hormu lo bang ke ka checha ka ting de Assam government to bang ke nang chi furun bare council so bang ta laso bang protest de laso sini pula mathala laso posi ni PIL pidar laso posi PIL pidar lo laso PIL ipen nono bangke laso thongket additional subject long bangke state government dong bangke nang chi fudum de lo nang chi yok de lo kusi pula lasi laan ke isi ning sam studying sam pame pukarila ate lada ke claim ni dola high court long mas tame tum ke claim ni dola ako kenang sot pulong te Supreme Court tame nili kitab Japan ci sigbo so six la protection non litum lang nap sinang la judgment final order along Assam Sarkar pen Philippine 90 no hada ketok ateng lote till that manen nonan ke state government atu nang ci pudun de pin lang mate future in future ma ke wangi hoti ka menang ci pudun de mate power nine cross undi ko se ketok
Kada lang namlu ulote education department non itu example empona education department. Education department lo tame dake phanbang primary level of phanbang an tame asam government na hin pensi na post thaglong itu tet pen pudet non ba ajat kapek pen pudet non tame hora so pine la so sistem along nanti pudun de puta pu bangga practically ke la pu ke alang itu ke nanti pudun boy kasi la so ka protect ipan ko pisi claim nang lang itu laheno non ki claim nang ya bangke jasena da bangke lalo council sorbang jakong chi jakong council sorbang jakong chi jakong po rules mukha chi frame nang po kam mukha chi claim nang po lalo pulong te chok po non bisarlam education department alam sidang li pulo sita education department alam pulo pulong te isi horung ba utum lang ke thelongi bang la helo je HSLC examination beli apong da parang kitu bang nun gelo laso examination bangke non anta director secondary education halasi non anta hem pubamla a subject bang council subject sita council so rules from ke council long directorate abedet lang directorate to nai council so laso directorate bang claim na lalo pulong te laso a directorate principal laso exam mukha konta ko laso power mukha exercise lo non ke state government isilam ke kacobai si nije hai na interest tunde ni tungke po bangke la bangke state government tung completely kacobai si nije sita mili ladak pen asap so ini cepang sam ia thebang la lo kewang jilang apor ho bangke la soja kong no state government tum nang chichang de nang pasik sagam de lo nang chipun de lo nang chiyong de lo la sola tonon puthot andeng dam tuno na labang so andeng non ilitum ka chingki ke non ilitum 125th amendment bill puthak sa chingki pon po ilitum ka dugo weda chini lo labang so 125th amendment bill la ke non ke bang je ningkan se labang so pa don po lasi itum ka chini se me labang so notice angka ilitum long ket labang so 6 schedule autonomous district council do labang so puthak sa non amendment pon po lasi non alang li bhan ni li do ke do ake hai Rensing Bey EM alang li ka chingki je than mo je la pulo labang so amendment bill lo 125 amendment bill lo itu akinang so itu karbiang lo autonomous district council 60 do la council aphan nang lika chichar dam la bangso a draft non paklang ponelo lasu nang lika chichar dam nang lihin pa nang li kopi se ke mema kai no ma kopi se dak itu a council aphan negative iduma bate positive iduma nang li alu lang no pusi puno lasi lai ka du we nang li ka chini dam bate nang li rada phan kopi lo ke than nang tu la bangso lam thanik thanang lihin ta la lo ni li lang lo hai semet ke laso non proposed amendment constitution amendment appeal ponye bangke laso bill long ni li thek long ta bangke je semet aladak resignment ka che song song do laso resignment ka che song song tu men ka che tok agreement apu thaksi un je semet bangke laso amendment mukha bang constitution amendment bang ko pedang certain a subject mukha nang people so ni li thek long pima laso draft proposal long ni li thek long bangke la lo je akimi kopene hormon nang tigre yi pubang nang 1995 peningkan Lalu nilai kita bubom hai 1995 peningkan ka cetok MOU hut powerful pick lapen laso a model abang si non Tripura long ta Caribbean long autonomous council pen di Mahasa autonomous council pen kiti a model autonomy si mana tina itu si kan lalu nilai kita pu hai je jointor pi lapen holiram terang atau ma leadership lapen alang tum kececar da laso hormu bangke hilu alang tu ngaji cara dabang hello lasi alang itu laso ake thek joine range pinchuru nai non laso propose amendment lo bangke mili thek lo bangke adenjar bang thep jese mera bangke autonomy na free apha penano ni penel tum thek lo mili bangki ni amule tuma debate ke telang bom hai ahut na ahut je ai katha ra ke hai bang ta thek ceremony sita alang li pu bang ta 6 schedule lo hala phong deng schedule hai phong deng schedule gram panchayat ba panchayat tiras bangsi wan nangji ladak servan ke amen irgo klong te choklo lake ini puye bangke 6 schedule ki free mana autonomy ki free isa kam
lapen Elvin teron hai tala son 10 hai je article 280 bangke tangka hadak pensiban nang ke do ko hala ta fifth schedule hormu laso fifth schedule hormu ladak na notulong de akisu bangke lahalo je lata la bagini mo kan india bangta ini ke theklo te mang alang litung ka bor ie bangke sixth schedule mate laso autonomy bang free nei laso hormu bang se ka bor ie son se ini theklo atheba laso kabori do pen laso ki free phon alang tu kabori pu theklo adim bangke non klang da ka bangke non ladak la sia bang nilen tu mana pe klang iklang la hello laso la hello alu la hello laso alu long ja mu ka phiri mi ang kung nili nang tu mana pe klang ye bang la hello draft proposal long a proposal mukha ko sonoma nili na por he pig that por the constitutional land rights and socio-political rights of the economically weaker and underdeveloped Gurkha community of Karbi Anglong and Dima Hasao must be protected while amending and implementing the provisions of the proposed Constitution 125 Amendment Bill 2019. Aku tu tulang, the Gurkhas of 6 scheduled areas should be recognized as special protected class by the proposed Constitution 125 25th Amendment Bill 2019. Aku tu tulang ensure the right to vote and to be elected in autonomous territorial council, municipal council and village council. Apen ke aku tu tulang proposed constituency delimitation should be on the basis of geographical and natural boundary, so that representation of Gurkha by election can be ensured. Lasun sipu. Lasormu bangke ulupulong danon ke milit particular Gurkha ba Nepali tuman ke lang select kolam kali. Sita isiormu bang itu ngamat hanai bang lahano. Je six schedule ke tribal laso tuman ka protect dia pan isi constitutional provision. Sita non laso proposed amendment law omake non-tribal tuman rak special protection ala tuman voting right pena election ki thutun katu ka right pon nangi pula so ka propose bangke lage bhari tumja Karbi Anglong Karbi Akhai aphan danjar lo Dima Hasao Dima Sa khai dina lage bhari danjar lo lasi nili ki thaklong bang la helo je alang le tum bangke laso ki free phansi hal hai proposal mukha ke bang lasi lage dak klang dak lasi dak home ministry pen ke thakun bang jumesa home ministry alam the bang jumesa the bill is for removal of autonomy from the autonomous district council. The word autonomous is not mentioned anywhere. The government seems to propose replacement of autonomous council by ordinary district council under Panchayati Raj system and should not impose Panchayati Raj on the hill tribes people. They have their own traditional village council, which are good and equivalent to Panchayat and already accepted by the Constitution of India and 6th schedule. Lason sido. Lasi humanisi nang kera idun sulo hai. Lasi kupio posi ini tum laso amendment bang adanjar bang thego kunin ni ko bang la hello. Lasi on the hill tribes people. They have their own traditional village council, which are good and equivalent to Panchayat and already accepted by the Constitution of India and 6th schedule. Lason sido. Lasi humanisi nang kera idun sulo hai. Lasi kupio posi ini tum laso amendment bang adanjar bang thego kunin ni ko bang la hello. Lasi Assam government atom laso hormo bang ini tumpan autonomous district pen ini tumpan general district na pencho ini pan la hello akin kam muk. Ini tuma 6 schedule pan nang 3 si ladak 5th schedule ke bang ya pan basi alang tum ka bori. Laso long ke cerap duna bang ke state government lo cerap duna bang ke indirectly ini lagi thaklong bang ke jai katha ta
hala panchayati ras tak ban ni la Elvinton hai bang ta article 280 abang ta dak ban nai kulo stab lata fifth schedule a hormu pena pho ang denga schedule pena la pho ang denga schedule jong se 6 dong wang lo kulo te ile tum kana hop ile tum solution ba thepigi la penili isia hormu na pa klan thi klan lage Indian constitution alolo de ta constitution alolo nili isia hormu na klan lang part 16 Indian constitution onde part 16 special provisions relating to certain classes la bange article bange 330 lo reservation of seats for scheduled caste and scheduled tribes in the house of the people 1 seats shall be reserved in the house of the people for a scheduled caste tomorrow reserve for b bange the scheduled tribes except the scheduled tribes in the autonomous district of Assam and the scheduled tribes in the autonomous district of Assam. Ini tu lason si orhil uplote lason tu mati hok na belai ka. Seats shall be reserved in the house of the people for the scheduled caste lalomati. Seats shall be reserved in the house of people for the scheduled tribes except the scheduled tribes in the autonomous district of Assam. And seats shall be reserved in the house of people for the scheduled tribes in autonomous district of Assam. Lalu pulang te district council a reserve district council a seat ko an maido a constituency ko an maido laha a seat mokha ke totally si laso tengpulo te lage reserve sita non hala fifth schedule bang yulo pulang te laso reservation bang avek de MP ta non apo eltum tribal tum sit hulo hala so constitution amendment bang lopo de MP tum ta hala so seat reserve kali ni kala ni a guarantee ave MLA ini tum karbang do anta non apo reserve so amendment bang lopo de laso seat reservation doji ma ma a guarantee ave la penke laso laso rapa proposal long mang ya ko isir ma kheklo ni mang lo ladaka seat bang e pocket si pinchong po si pula pocket pinchong po sita hala akini ka kriaji apang ko trok do ba thongket bunang he thongket pen aphika kriaji seat ko an magdo la song bong pen trok bang ke nomin governors nomination tipo la song bong bang trok bong ban bahani ya so po bang tri pin so po akapre khai tan tipo sita me la so remaining a seat kon na do bang ke jok particular community particular khai tham la so sit bang rija pan ne kusi lalu pulang dalam tasik sidul itu la pulang te la kita lama mon ko ti kitna la so khang ko mo na ini tum ya ya bin tiron de kan ki pon direct funding mo ta la bang so direct funding ko akapre ka tumta akapre ka hawata la bang so dim se kawan mo la si ite tumta ka mo terus council lo ta la bang so tangka itu ka chut dengan je pan ta ki ba awas sai lalu se rom du macam por la bang so lo ko pili tum tangka ka chut anu je pan dapat chut anu de ko ti itu la kan hok du ma na hok apa ceng tu farman se la bang so tangka bang la si tum chut anu de la pulang te la bang so six itu pa itu kan hok du ma akan hok dopo inte 6 sidul ke lagi constitutional isi safeguarding provision tribal aso to man ke safeguarding upon si constitution long laso provision bangke ka clear lalu mati non ke fifth schedule hormu bang lo tangka poisa kadu bang goi wala bang apa ngobele sita laso tangka ke bang ya kong article 280 det kali ile tum la panani article 280 pem long le pin poisa into additional fund bang bomo karbi long lo additional fund bang asiting department lo ka akror tanga sewa normal budget council budget tangka ko anma lapen fund cap fund ko fund faru sosial tangka ta karbi long bang bomo additional fund ta lase article 280 implement nai ladak pen one week ni palam kilo ba kosono ban kora la one week pun tangka one week palam sebe additional fund kosono ba nono bangke muthe lahai constitutional long ke to right no khajong se iretum chevar app lo pulante constitution long ke do provision iretum bana bpa provision ta engben iretum kopia ja kong medo la bang chevar bo lo non consensus sit nile muchiki national itu he sita
konsensia bangjong si unreserved pincong lap lo pelong lagi general district lo. Lagi 60 lo district si kali lo. Pula MP, MLA reservation mangta avedet po. District council reservation avedet lo mati dagat teng pelong te constitution teng pelong te reserve. 10% seat si reserve. La so 10% seat reserve that pen karbiang lo alam punang hai. Karbiang lo Thomas council lo asit bang 10% seat reserve po. La so ka cheklem che dam hormu bangta mohatak assembly lo ta upini state government tum pincong dana posi ladak representative tum haladak kapedurun pa insurji phansi hala so seat MLA seat reserve. Parliament lo kapre kopene aru frame detna la so long amethang ala telon thichi pulong le dana pula so phansi parliament lo ta seat reserve. Hala bang lo det. Nong dak 60 grassroots level long pensi laso ki free bang kapangche laso 6 apan ki free laso attempt sarkar tum ke claim bangai nili hin tan bangai nili condemn lo lapan karbiang lo kedo aka preka organization aka preka political party tum ta laso ngam ngam je dek nai alang tu masten clear nai laso lo ate non 6 ki free lo 6 ki free lo non pulo ejaga debate le ko thek sulo ngai 6 lapen besi ake ong dong ka heri puma open ji puma aka phere mi hada 6 long ke tok dak lo mute isilam nili kapega abang pu kena diploma reporter tumna garju utan nili thak lo je laso ahormo bang ili tu implement mede karbiang lo lagi nili penceng lo karbiang lo politis ke claim tanga munit do an banon ke claim bo matum do an setadi la isia ke thedung ke chok chilo aget ili tum arat chelang le ili tum Indian constitution long pipiaron si ili tum manang salam pima pipiaja kong ili tum manang pima lai chelang le nona bangke tangkalam si pu gram panchayat ba nai putala helo article 280 ba nai putala helo sita lasor mu ba mane ninje bandolo je la dio seats shall be reserved in the house of the people for the scheduled tribes in the autonomous district of Assam. Tokda, along Preli, Meghalaya Pupe, Tripura Pupe, Mizoram Pupe, Assam. Assam belum de Karbiang Longo, di Mahasau lo. Ladakh asit masih total masih reserve mat. Nona hala, nona 44 seat apa je belum tak kita angton dari reserve ko. Oh, angton reserve ko. Angton dari reserve ko. La so yung si reservation yung si available belum lagi 60 si kilo mati. 60 si kilo. Lapen ili tum penang ana bang futon bangke laso 60 ki priya phanse ka bori. Lasi union government do bangke laso proposed amendment lo bangke pulo lagi against the spirit of 60. Lasi laso bang chokchi. Lapen panchayati ras ten nangne already haladak village governor tribal to mathang system do lo equivalent to the panchayat kusipur. Lasi laso hormo bang adenjar bang theo. Lasi Assam government atum labangso kabor ili tom phala so 60 nang free fan kabor bangke ningduk memela lapan karbiang ora turpak si labange chesong nang pusi nili non pokus Sona na. Itu lah standing committee terkait dengan draft committee nanti dia lah satu standing committee kan paklang dengan draft na aja tanggal. Kalau dah ketok kalau pun lo dia non kepabat karbiang lo itu lo deh में लासो होल को कपा लो कुपन के सीट रिजर्वेशन अवेलेबल तार माने नॉन कि दो बॉय 26 सीट इलेक्टेड सीट बन है तो रिजर्वेशन को मते टोटली kalau so totally reserve वाला था कोना से सब तेरा हमें तो पर ऑर्डर तो कोना नहीं करता तो इसी का में ini तुम नॉन एनसीए अपन के टॉप पर बनता है तुम अंता सिद्ध बात को वैदिक तब लगता है 100% sila sohormu masih kecok cila lah laso ke chok che bange laga laplo hai hala non kape bat ji ku bange pula 26 plus 4 de 26 plus 4 bange non ke do bombang hai 26 sa seat bange elected seat lo lapen 4 bange nominated seat lo lasi laso pe la an ke reserve lo laso pe kupi ma kape baji 50 puluh mati
50 pulon ingkoi asidang mau pen trok bangke nomination dam jui ko hai ingkoi pen trok dam jui pe on dalam kripti hala kripti bang open hala kripti o asid bang open sita siksi dulu long asid le kosong lo kripti kali isi ta kosong lo open poge la open unei lasi non di masa atuma a council di mahasa autonomous council longke tiket asid sipe baji polo la tiket to rijabi for ST itu masih rijab TV puro hala hello correct step siksi dulu spirit hala bang hello karbiang lo non ke ilitum kuma lo ntela so horba responsible la so karbiang lo siksi dulu ki priya kan ke klem kuma lo ilitum non lagna ilitum so bang chiningan kok ilitum jonan kok ilitum panthekna kok non bang karbiang lo ora tum chinai so lamang la sin ili arni ko bana pulo jai ka tharai ta siksi dulu pusikiku siksi dulu pangtang nai si pu siksi dulu teng si kam claim nai pu ha voter list non tribal to amen than et nai pu sita lapu bange panchayati raswan tar mane na region si dak panchayati raswan der lopu be hayam amen than online ko also separate voter list council pensalam online ko ate non banke non siksi dulu ja ko bang pima ge do banke voter list ta kal beno autonomous council to amen than si pe gobernora aksope election ta state election commission kali non ke governor si daka election conduct ji karbeno autonomous council non la 6 dula teng pulong te then state government man state election commission pulo ta hal tomat ani ha de election ang conduct bo mane aphan pe hai to mane aphan perem ani ha do man pe hai to ani ha do man perem non aku dak do thule lo is a proposal lo state election finance commission state finance commission pulo te tangka ma kadu aja ko bangta aku state long ci pome hadak pensalo so state election commission finance commission si tangka mo sa bang ahem no ma jakong isi bang council long pon bomu hai autonomous council mati non ke pena bang territorial council to hai UPDS to chitok lo awa kapre song ma chitok lo ma laso ka chitok ham agreement ba kapre playing ye bang si laso agreement nam da amendment lo ma laso laso abil jong si pas step lo puluang te laso te yung si non tribal to hun ada dimi people na pancheng lo ponte laghe siksidu si kalilo lagi siksidu si kalilo autonomy ta avelo autonomy bang ladak mo pen home ministry ki pola men tum jitha namade latu ke pudak lo je la dak na tu autonomy po word na to use it lapan autonomy ka withdraw kan si claim lo lagi state government si claim lo karbiang oli dadu la chelang mai ko la chelang de lahai ka du kawe alam ke theklong si cirai nangi polam kamat hapesi nili PIL to kiti karbiang ora datum amek prang nangi karbiang uwikini no latum non lo thexero latum la swarait bang cici nai la sohor mu bang ilitum uwikimia ari deng la swalam theba le nangi la swalam posi nili PIL to kiti lalu tang te pini litum ben tinggi kethan jai mek bang lapan si pijut kong lo nili prang si corong tung abang ge pulang li ke hai ex EM Rensing Bey ke hai pan curo lo nili tum long apor nai pi pon thek pot lapen na dun thu ko nili risango ke hai Edward piso alang li cut news along si correspondent jirendeng lapen kirun pelang pi mate kiruni along correspondent claim boy alang li panda curo lo talk show mate tingki je thana long na chitong don pot